Yeah. Sesivele singenile maswati lamahle. Siphakathi inside. Phakathi inside Makeba. Yeah, sesigenile ke simele nini maswati lamahle ukuthi nibe khona la sitokuxoxisana ngoba Yo bangena ngiyabona bangena lapho bangena. Yeah. Phakathi inside. Manje phela maswati lamahle nginemshana namhlala ngithi angisonzele kuye ngoba utawufuka sengihluthuka lapha manje bomshana abantu bamoya abantu bejeliko utawuva ngishanga esiwasho. Ene sengiyalifta Makeba uyabona sengiganana. Sengisibhoma manje Makeba ngiyakhlihlimeda lapha. Kunjalo emshana namhla se-expect ukuthi abantu babe banyenti ngoba phela kunenzaba leshisako lapha. Yeah. Ngiyacela usinayo nasobona abantu babanyenti ngoba bese soyahluthuka abasofuna kushumayela sothatha umnikela nguThembathembi nawe kuleli site lelo. Hayi kahle Makeba. Yeah, ngoba emshana uyathi la kunenzaba lenkulu and ke angeke sithathe simple emshana sithi hayi stay ignore Yes. lendekile masotla amahle siyacela ukuthi siyathi ukuthi labanye basikwatele baze basibita ke mamenemene Mapici. labanye uyabona nje noma uthi wena Zulu uyaphetha lo munye uze wangena ku inbox wathi wena Zulu uyakodla ngithi mina stop Ngibona nje ukuthi yawona Zulu udla kahle lamalanga. Manje ngiyabuka mshana ngoba lapha ngathi ngimi lo fike la endzaweni yakho ngilokubhalansisela nama kudlanyana unacingi izinto wadona. Basatla amahle siyabonga ukuthi sevele ning 350 manje siyathi ukuthi labanye kodwa phela wena lo sokhona ungasifuka ucala usive ukuthi lithini lisite lethu ngoba uthi asifuka uthi na ucetha ubese ufisa ukudelete le comment yakho Uyasola yakubona. Ngase ngamthuka mfana waMakeba Nkosi yami. Ene nawe lenhlanjani bese iphazamisa le struggle. Inhlamba vele. Yani inhlamba. Masatla amahle uyathi into lengi ngithe nje hayi asingakwatelani la ngoba la ku struggle akufuneki uthenge enhlitiyo mshana tawufenta. Kufana nakangube zibovu ebandleni. Ya ungachamuka ngenhlitiyo lokuthi wena usofu yeba kuyanyathelwana la. Lapho esigucu ukuthi hamba. Ufela ubhonzi ngci. Ngoba sewuyanyathela uthi ayisuka wena hamba. Uyathandaza mshana. Ngiyahlihlемedwa. No masatla amahle siyabonga ukuthi senikhona mshana sesina 500 people already. Yeah. Bafuna kuva maswata yathi into life. Asikethi la ke maswatla amahle kutonidlalisa besithi nje sifuna ukuthi nicale ningene nibe banyenti sibese ke siyayikhuluma singathi nasesikhumele nomnye kusafuna uqala phasi atolo lokhu lengingaqala ngako nje maswatla amahle ngiko lokuthi mina ngiyanithanda futhi ke ninengcenye lenkulu nine la enhlitweni yami. Yes. Ngendlela ninengcenye ngakhona enhlitweni yami emshana labanye ndi abathi mina ngiyasebenza mshana ne. Maswatla amahle ngiyasebenza nekusukela nje ekuseni ngapast 7 kuze kushaye 3 nzambama ngisuke ngisemsebenzini every day. Kungasiyo umsebenzi westruggle umsebenzi nje mshana ngoba struggle asiholeli. So ngitsele ukuthi nangesikhathi semsebenzi wami ngidawuva ngeba isikhathi sami mshana nginake eMaswati because lenhlitiyo yami iseMaswatini. Lokunye mshana abantu lebo bangakwati ngami mina ngiku music industry nginema group lengicula nawo lamakhulu lengeke ngiwasho lengiculana vele ngingumuntu lo busy nje empilo ngibusy mshana manje lokunye angeke ngibe nako isikhathi sekukuphendvula ngalokuthi letinto tingo phela tenteka ukuthi sipromoteke mshana ngoba kunalokunye futhi namtshana lokuyidingako le attention kunaloku ngayidzingi njengaloku bekungayidzingi kodwa nje for your sake maswatla amahle ngithi ngibuye especially la ma comrade la fragile yabona sakhula
Maswatla amahle ngifuna kucala ngithi nje kulungisa kwethu la sitawulungisa ngelithando ke futhi angeke kude nemuntu lesita kumshaya nalolo othukile ukuthi ayishwasula ukutasuke kumshaya asiyeteli kutoshaya umuntu thine asisibo bani bekutoshaya abantu la maswatla amahle futhi ke nani le nikwatele Zulu nikwatelelite ngoba nikwatela info lengemanga uyabona uyabona nje uze uthi lo munye mshana umngani wami ke loyo sihlala sikhuluma nothi Zulu hey angisakuthembi ngathi ulithengise ibamba leli page why uthenga imoto imoto ithenge nga sekufuna manje Zulu angabi nempilo nawo mina njengoba ngisho ngisebenza under igovernment bazwathi lamahle ngenyanga ngiyakhangeta akwendeke liphutha ukuthi bathi asikayifaki ngiyahola mina kusukela nje 2016 mshana bevele nginayo imoto sukela nje 2016 kuze kufike lo mnyaka wa 2023 benginayo imoto ongathi umuntu uthenga ngani Zulu udlathi imali emadona angathi naye ngidona so maswatla amahle nje kwecala ukuthi lento lekhishiwe ivoice of the people ukuthi mhlambe before ngingena lapho angithi irelationship yami nevoice of the people ivoice of the people editor wayo nguRas yes Ras mina naye siyafonelana and nasifonelana Rice asifonelana not less than an hour mshana exactly sifonelana more than an hour sibonisane lapha kusikhulume futhi relationship yami na Ras is so positive that is why after ngoba bengayiboni mina le posting sendelwe umhlonishwa Gawuzela wathi Zulu yathi kunana inzaba is disturbing ngathi hawu kwenzakalani ngagijima ngaya kuRas ngathi Ras ngibona kunento lebhalwe lapha mholo wami awusangifonela ngani unkude futhi benginawe mshana uthi Ras yeZulu ngiyaxolisa man leader vele bengithi nginakufonela angathi lutho ngalento le publishing ngithi mina Ras uyivumela njani into le publishishwa epagini lakho uthi awathi lutho uthi Makeba ngosiyami ngitshele ngento enjani ukuthi ngidoxolisa angathi lutho ngalento le publisher ngithi mina ebhala statement responsibility phela iwela kuwe njenga admin nami la ka Democratic News noma ngiyiphinza balevela kokufuna ngiyati ngoba ngimlotaba nakunemnjela tathu ngiyise khotho angeke ngithi mina ngathi publisher ngibani kanti editor ngibani ngini ngacela ke Ras ngathi mholo wami ngenxa ukuthi mina nawe siyavisisana futhi siyavana angifuni ukuthi sibe ngathi siditha ngicela ubhale statement uxolise kulento le usho ukuthi wena ucela bakukhiphe awukho but kunento labangichaze ngayo labangitshele ngayo bathi Ras wakhipha iorder kuma admin onke wathi ngenxa ukuthi mina ngibhizi ngicela ukuthi noma ngisiphi story nine sikhipheni usendele ukuthi sikatolinza mina manje ke ngiya understand Ras nakathi yena akasati le story but info lenye ngiye kulomunye oba admin ngoba info lekufuna niyathi maswatla amahle mina lapha ku voice of the people nami ngingu admin kodwa nje namhla ngicela ukuthi bangikhiphe lapha mshana nami nasinema live ngiyangena lapha ngiconnect abantu ngingu admin ngiyababona nje bo admin bala page lokusho ukuthi lo bhale story ngiyamathi but ngeke uthi angedi kutolwa naye mshana ngiyamcolela naye mfana uNkulunkulu kodwa ekugcineni ndamnika advice ngigcineni ndamnika advice naye njengelo comrade lami maswatla amahle kumanga laluhlata klaba kuthi mina eZulu Makeba ngithengisela page ngikutshela ku account yami nyalo kuna 5 rand 5 emalangeni there is nothing wrong with that kuna 5 emalangeni nginetiseka ngalo 5 emalangeni wami kube ngithengisela kona mshana uyathi mina ngenyanga mshana ngihola more than 20,000 emsebenzini wami uthi lo bhalile ngithengisela page nga 40,000 show ukuthi nje umholo wami wa 2 months after sebenzela ungaka emasatla amahle senikhumbule ukuthi sibuya happy nini nani ningathatheki nje senifola info levele baleni sekuthiwa eZulu sothengisela page nga 40,000 cabanga nje lepage lelina more than 200,000 rand uyathi kubamba emlonyeni kunika ibreak wena malungu lana kunenivele ngiyinakile mina la kule struggle lesi kunebantu nje labavivela tisu yebo enathi uma kavivela sisu sakhe bese ucabanga ukuthi wonke lo muntu
unalo mcondo lo nawe wekuvivela siso thina into esivivelako ukuthi ukukhululeke eMaswati emshana thina we don't need money. No, we need to see what is free. Happy democratic news thina maybe Maswati lamahla sengimtshele thina asinayo idola futhi angathi nayo enye idona mina le donatela abantu imali angiyathi mina mhlawumbe ke Maswati lamahle sisakhuluma lo ngiyikhulumile ngibhalile ama point lekufuna ngiwathinza angeke ngibe mtse kakhulu futhi angigateli nakutela kotolwa namuntu kahle wena malume into lekufuna ukuthi understand wena ayisikwa ukuthi wena ufuna ukuthi hami nokwatile but indzaba isekuthini sivela nange eMaswati langathi lathola tindvo and labaningi mshana labaningi bathi yakuras labaningi bathi ngumloyi akusibo labantu laba akusibo lengantshela kona Maswati lamahle rasi mkhiphena akusuye muloyi akusuye kuna loyi wani and uyadati naye ulalela ngicishe ngabushwa kodwa nje siya bathi ngim-advisile rasi kutshela aMaswati mshana ngoba mina ngisuyo lo mvu wempi kunalenye lengidawungena kuyo ukuthi bathi Zulu wena soketha tindzaba why le ungayibhale ngidawungena kuyo Maswati lamahle ngitani cocela kafishane bese sengiconclude nganaye abobhabuli lenithi why ngayibhali mshana uyathi ngizoba ubhabuli mshana yakwathi bomdumo lomkhulu malume ukohle kunjalo Maswati lamahle indzaba ukuthi ngithengisela page ingemanga lalithatha klaba mina kude kusayina ngengakona baba lo bhalile uthi ngidawuhola 8,000 ngenyanga ngithole ngithole manje 40,000 angikwathi mhlambe lokho ngakuthola ephusheni kodwa ngathi nakusha ngizange ngithole imali account yami njengoba ngisho ngina 5 emalangeni account yami nebakithi anginatwa manje ke umuntu uthi athothi wena Zulu sothengisela page angiyathi Maswati lamahle ngosi yami kodwa lo bhalile nginceka ukuthi mina nginelithando mshana ngidamshayela futhi angeke ngimbale la and futhi angeke ngibhize mina ngilokhuluma ndzaba ukuthi sengithengisela page ngigcinile mshana mina ngathengisela page angiyathi ukuthi buyaphi indzaba yokuthengisela page ingemanga Maswati lamahle ngiyathi labaningi sebangithukile labanye bangibita ngelimenemene lomunye nje uyangisendela uthi buka lapha egroupini bathi vele wena uthatha imali mageba ngiyothi buta Nkosi yami mina leli page leli mshana ngilirana from my own pocket. Exactly. Mshana na ungibona ngigijima ngemoto engihamba kumemetela mina mhlambe nginanitshela imfihlo Maswatani yathi ngalesi isikhathi na ungibona ngene emotini kude lenye yakhona ngititshela nje ukuthi asengene ngikhulume neMaswati ngimamotivate nangiqetha ngibuyele endlini ngenxa ipetrol yami data yami mina ngenyanga mshana ngikutshela iqiniso ngelanga iDemocratic News ukuthi uyirane akusi pap and flays kwasho liphalish nenyama kudzingeka idatha lendlula idatha ngoba bantu labasenda ama video ngelanga more than 20 people bakusendela ama video ngelanga more than 20 bantu bayakufonela ngelanga more than 20 bantu bakusendela titori and bonke futhi kufuneka airtime straight mshana ufonele bantu labaseswatini wena useSouth Africa ngeke ufone una 10 emalangeni kufuneka imali ngelanga ngikhuluma ngelanga mina I don't spend less than 200 rand ngelanga ukuthi ngirun iDemocratic and I run it out of my own pocket ngenxa ngoba kude lokunye longakwenza ukuthi kude ngijoba ngitshelile mina ngiyaqula ngiphinza futhi ngingithishela ngiyasebenza under igovernment kuningi lebengakwenza but not decide ukuthi asengime neMaswati sekutovela umuntu namhla tothunga laMaswati lamahle nakangaka aBaswati lamahle akusilo liqiniso ngemanga lawa mina angake ngaba kutelitafula lelikhulu ngathi nina ngoba labakhulu ngizothengisa ipage hayi kumanga Maswati lamahle cela ningaku-entertain lokhu kanzi futhi mina ngisule lihlobo lolidlama emshana ukuthi ngidathi ngidabugiva hayi stop ngoba lenye info lekhona wena mshana lekufuna thina Maswati si understand yabona ukuthi kahle la kuma media we struggle akusinzawo lengayifanisa neboxing ring ukuthi inzawo la kufuna kuliwe khona
uyabona ngoba lento leyo malume ngiyo lesibambelelako uyakubona nyalo sesinakana sodwa uyabona mangabe ukuthi mkhulu wasibanibane kunenyanga la ibhadalako ukuthi isidide simaswati ngicabanga ukuthi ugijimile wayenika ibonus ngale ndvo lesiyendako sipisi sihwana sodwa eneshlabeni ingoma leyi-1 kanti bekufuna sibuka umgomo munye ukuthi yini imgomo wethu kahle kahle uyathi mshana uyathi ukhulumile mshana ngilento lengithi ngidawungena kuyo ngifuna ngena la kule ndzaba yabo bhabule ngicabanga ukuthi ngiphume kahle mshana ekutheni hayi leye ukuthi ngithengise li page hayi manga maswati lamahle ayikho leyo sekungaba ukuthi abantu bathi khulumele Nkosi yami ngoba vele abantu ngoba stop ekhulumeni kodwa nje rasi ngitshelile mshana ukuthi akakhiphe statement athi khiphe la asho ukuthi akusuye kodwa nje sikhulume ekseni leyo ngicanga ukuthi by now ngithembise ukuthi utasifaka within wabuye wangitshela ukuthi wabuye wangibuta ukuthi mina bengifisa ukuthi sibhaleke njani le statement ngasuggesta manje ke by now akakasifaki lokusho ukuthi kuyawufuna after le live ngimcheck umholi ukuthi awusifaka kanjani statement phela ngoba sho ukuthi uyakwathi lokubhaliwe kunjalo masathi lamahle lokakusilo liqiniso ngifuna ke kungena kunayo indzaba ukuthi indzaba wona Zulu lamalanga sokhetha indzaba awusatibhali tonke masathi lamahle mina nganitshela ngathi mina la khona nitawuthi nilo akhona ningangifaki exactly nethi nakhona nangabe ulwa nemacomrade ungaqala ungifake uthi Zulu wayengakubhala lokho uthi mina ngidawupublisha ukuthi ukhumbule ukuthi ngifuna kunendele example kuyaxolisa konale example le ngoba ngiyathi labaholi balalela kuke wabakhona la ku expose wa president Kawuzela labanye bathi Zulu wayengakufaki lo ngathi mina ngingeni netinto expose ana ngadela imzabalezweni to expose ama comrade mina I'm here to protect my comrade manje seku expose lamanye ama comrade sebathi the same Zulu but why ungayibhale why mina I'm not part of the la nje nithi nilwa khona ningazi nalaba ngibhalela ku inbox bathi kunetimbi emakhaya abo bayalwa bazama ku expose ubana nguveti mina la ngitele kutolwa ne regime lehlupha amaswati leholela amaswati bo 1.5 bo 2000 bo 2.5 that is the purpose that is the goal of which sonke kufuna ngasilwa sibukana naloko maswati lamahle mina ngathi lestra cabanga nje lomunye mshana kusasa sidabe host president Songomnyama Pudemo president basilabanye umhosta njani Zulu hey kufuna kwendeke njalo usothi ngitshela ukuthi mina ngingasaba host labanye bo president kuke kwabakhona tikhathi la khona labanye mshana nangihosta make mazibuko bathi ya no make limene Zulu umfaka kanjani mina ngitele lokho vele kutofaka labaholi ulimene wena phela into lekhona mshana kufuna aba understand ukuthi iSwazi Democratic News ineutral sina sisiswa limo asisiyi Pudemo asisiyi NNLC kona mshana asengibude mshana nasengithi ngilwa la president wePudemo mina ngithi ngiyam expose ngithelthi indzaba ngithi mina ngidawuhamba ngishute kuphi ngoba phela thine sikhonela ukuthi sishute indzaba temzabalazi iPudemo inento la ngiyayo uthi lo munye uyathi abantu bayakhuluma manje uthi lo munye sakubona ushuta nabo Zwemathi bowufuna hawu sekufuna ngashuti noZwemathi mina msazwe inzathela uyathi baswathi maswati uyathi mshana kodwa nje phela abantu angeke ubavimbe ukuthi bakhulume labakhuluma nanyalo wena mshana into lekhona ngilokuthi ke kunento leke kwakhulunywa ngayo ilona icucutelwa icugcutelwa ngiwomaswati ukuthi nile bemedia bombanani nibe indvo yini manje sebathi indvo yekushayana but now wena so unamshana niyasebenza say problem now so unaZwemathi say problem now so unasitufuza say problem now maswati lamahle nikhumbule ukuthi siphushi unity la sithi thina sesibambane sibe united nyolo uthi lo munye so utholakala ushutana Zwemathi so utholakala ushutana shokuthi nitsingi mina ngitivayela endlini ngingayi kulabaholi labanye hayi kodwa Swaziland ngifuna ngena kunayo indzaba bishana
lenza baya okay ngithithile ukuthi why ngingadi bhali mina indzaba leti ukuthi labathi exposed mina ke vele maswatla amahle lo ngatiko in person utakutshela ukuthi Zulu haya abangenelana akusiko ngize ngisebenzisa amagama ukuthi ungenaphi wena mina angenelana ngabe nje nawe nita uthi expose president bani hayi not ka democratic news asikwendi lo lana si promote ukuthi wo mina ngize ngiyasuggesta ke kulomunye umholi ngithi mina nangabe kusilama comrade laba washoko labo bhabuli mshana kuthi avele abo bhabuli bekude ini labangasibo bo bhabuli kumane kureportelwe bona kuyiwe kubo kuthiwa president bana president bana sinenkinga yebantu labanje angeke yini nine nisikhulumisele bona bayokhulumisa labo baholi ke labo bantu lesithi thina isibo bobhabula nababahlula labantu labo sebabuya bona bathe maswathi sibazamile sithule information leso sebasireportela simaswathi sonke bona labo president ngoba sizama ukuthi into angeke mangololo mshana uthole mangololo aya live ka times ayofata labanye bomangololo uthole mangololo aya live ku times aya live ku Swazi TV ayofata labanye no they protect each other that is what we are supposed to do njengama comrade angifuni ke maswatla amahle ukuthi ngivikela bobhabuli abo futhi ke into lengivisa abhlungu uthi lo la ngicocela ukuthi ngoba ngicela ngithole ukuthi ibhalwe ngibani bathi wena bokhuluma nasongo mnyama mshana ngikhuluma phambi kwelizulu naphambi kwakho mshana nginaye 5 months ngingakhulumi na president songo mnyama makhanya nginaye 5 months angikhumbuli nje ukukhuluma kwami nami naye ukuthi kwanini kukudzala mshana ngiyakhumbula besibuya ku rally yePudemo ngathi ngake ngamfonela mina kugcina kwami yase ngiyakhumbula ukukhuluma naye besibuya ku EFF beyinelo EFF ngamfonela ngathi president ngiba bathi bokhona kule rally yeEFF la ungakuphi wathi hayi sengihambile Zulu kwabagcina kwami kukudzala cabanga ukuthi le EFF yani kodwa bathi namhla mina bengihlele etafuleni naye songomnyama kodwa songomnyama ngathi bakuzondeni leadership kodwa nje kutawulunga my leaders kutawulunga nakuba bonke ngize ngasendela ngilomnye president bacelile ukuthi ngabali magama ebantu mshana wathi Zulu ngiyakwathi mfana ustrong you are bigger than this is nothing in fact you are not supposed to respond to this but because so badly you start responder Zulu humble responder but I know you are not going to mention names of people and you are not going to fight against people you are only going to tell the truth then you leave and don't belong ku life yakho manje ke president ngiyathi ukhona mnomdzala vele ngeke ngibale emagama ebantu uthi lo president ngemshana uthi Zulu ungadendi lomncane ngale life le life later awuhlala iminyaka makene na utawungena lapho utfuke abantu liyawuhlala iminyaka letitukulwane takho tiyawufika lapha tilalele nje ukuthi babe kanzi bekhanfanata ngalendlela wena wayeso sikhathi usulumve mamasela kodwa nje lenza babo bhabuli baswatla amahle ngithi mina iadvice yami brotherly advice from Zulu Mageba uMamasela ngithi mina nangabe kukhona mass democratic movement kungabonisani noma ngase kude likomiti lolithembako noma iMSF awuyithembi noma iPPA awuyithembi hamba phela kulabaholo bathembako uthi una ufika kulabaholo bathembako uba reportele kube ngibo labaholo labatheklisha letindzaba ngoba nyalo mshana imvo leyentekako ngifuna ukutshela liqiniso ba implicator labaholi labasejele Swatini sekubalwa nemagama abo ukuthi lomunye beka solidarity force bafuna kumbulala nyalo uboshiwe kuthi wena iloya iyokumela ithini lapho ngoba sowuvela uconfirmiwe wena live and le live ihleli ukuthi wena bo solidarity force bafuna ukubulala kubuye kumenyetelwe neligama lakho kube lento simikisa kubaholi lesibe mina ngithi siye kubobhabuli angibathi singayi kubobhabuli vele bobhabuli down ngabobhabuli down asingayi kubobhabuli but asiye kulabaholi sithi siyabathemba phela ngoba sithi bobhabuli asibathembi ngifuna ke mshana angathi ukuthi mshana ukuthuka vele abantu bataqhubeka abantu but ngifuna ukubakhumbuta ukuthi songomnyama babuyaphi lapho
Yeah. Babuyaphi neloya Mngobezulu. Okay. Babuyaphi nabhuti wabacede. Yeah. Maswati ngifuna kungena lapha bese ngiyahamba ngishaya ngiyagupha. Ngithe la ngakwati futhi ungako nawe ungiva ngathi ngiyadlala ngishayabulala shawubulala emshana nginathe emanti awusuvusele Maswati kancane nginathe emanti ndawuse ngihisheke lapha. Yeah, no, injalo Maswati. Info lekhona ukuthi mina lengayiveta ngilokuthi lokho umkhuhlwane nje kuyandlula kufana neCovid wena malungu. Kuyandlula kufana neCovid. So ke sitawulwa until kuze kwendeke ngoba bakhona labantu laba labahlalako bafuna kubona into tendeka mara bangadi kusitendeka kanjani. Bakhona futhi nalabo abantu lesithi lokuthi makwendeka into bese bona baba ngilaba labatihlabako bakhulume lokwanalokwa ngendlela bathanza ngayo. Egcineni mababona tendeka sengikhasi babona ukuthi wo lento beyisebenza le. Yeah, sengibuyile ke mshala. Ngifuna angikateli Maswati amahle kuto ntshitsha ingcondo futhi angeke ngize ngibe ummeli wabo leli nithi nine iBig 3 nize nithathe nale emblem yeMSF nithi yabo bhabu laba i3 nize nithathe netithombe la khona base hotela nithi nine yabadla imali yeMadonna. Let me remind you Maswati amahle nginitshela out of love lokho. Ngoba mina ngingibhuti wenu kuthathe ngendlela utakuthatha ngakhona but I am telling you out of love. Yeah. Nikhumbule Maswati amahle ukuthi songomnyama ngifuna ukucala ngaye ngoba ngathi ukuthi yena Nkosi yami unendeni umntwana amakhanya konke kufakwa yena. Mina futhi indzaba yeba Solidarity Force Maswati amahle angifuni ukuyikhuluma angiyathi nabo ke asike sikhulume asatani nje nabo. Futhi ke angifuni lokuyithinta mshana leyo ke angiyathi. Kodwa mina ngendela laba labathuka labaholi. Mhlawumbe ngibahlebele nje kwecala mshana ayikho ipolitical party lekhona eSwatini lesinayidzinga imali engayiceli kuteloya nakubhuti wabacede ayikho noma ngangiyiphi naleya kakho wena lokhona la ayikho ipolitical party lesinayidzinga imali ingaceli kubo. Sibuya kuma embassies mshana leSwatini simikisa ama petition sithi imali tema transport siticele kubo labaholi lesithi namhlanje menemene kune mshana ngifuna ukutshela ukuthi commander manje usejele lejele imali ikhishwa ngibo lelitafula labathi Maswati nomenemene adana angithi shitshani mina nginishitshile lutho but I'm trying to tell you ukuthi nishesheni ukhohlwe nine nikhohliswe nje ipost ye Facebook. Futhi ke mina Maswati amahle ithi advice yami nangabe ukuthi lelitafula lenithi nine bobhabula iBig 3 li wrong akuthathwe phela abaholi labakahle babahlalise phasi bathe baholi sithola lokhu nalokhu bufakazi nalokhu kwentekani kunokuthi singene ema live uyathi ukuthi kuthande mshala kube ne program eTV yaseSwatini bathi lapha ku program yaseTV ya sekuvelile ukuthi uyathi ngicishe ngakhohlwa naye yathula Maseko. Ngiyaxolisa umndeni wakaMaseko Nkosi yami ngathi misele ukuthi ngiyikhulume uyathi ukuthi bathini manje mshana bathi Thulani Maseko ubulawe ngile Big 3 ithi ke inkulumo yami sithi thine Mswati now is pure bantu laba evil ngilama comrade ethu lala supportako financial sithi thine le Big 3 bathi bayibita ngelitafula lelikhulu mshana sithi thine lelitafula lelikhulu ngibo lababulele comrade Thulani Maseko Mswati manje upyo sho ukuthi sithi thine le struggle sethu esilwa nemuntu lo wrong lokungumswati we are supposed to fight against lama Baswati lamahle. Make up your mind and know that we are not wrestling against one another, but we are wrestling against the regime that is killing our people. Kunebantu lesifelwe bona mshana sifelwe bantu 2021 sikukhohliwe lokho we are fighting against ourselves. Sesilo mshana sikhuluma ngokuthi kunabacede kunamthandeni basejele bantu laba support amthandeni baqede financially ulethu kwakho
besingeke yini baswathi lamahle sathola indlela yokuthi sihlale phansi sisolve indzaba tethu kuneke ukuthi sitongena ku live sithuke abantu laba relevant kule struggle emshana mina ngeke ngashonelwa lapha ekhaya bantu becala lengabakhumbula ngibo labaholi and labaholi ngibathola njani mina nami bebabe ngithi ngibafonela bang ignore bathi hayi Zulu sitakubona mfana bang ignore ngacela ngathatha ngilenye comrade nyalo nalo leselingithukako lathi Zulu ngosami ngiyakubona uyaphusha mfana wamageba ngicela ukuthi ngiku-introduce kubobani bathi akusita mhlawumbe financial ngishonelwe mshana bantu becala ngabakhumbula ngibe ngathi yathi ngicela ningisite mani lo mngcwabo lapha ekhaya ubuke mina hey mshana bangisita abantu umngcwabo wachubeka namuhla the same me nangabe kuthi mhlambe nema differences against them ngingene ku live ngithi ngiyabashaya uyathi baholi ngiyaxolisa mina kimi mhlawumbe kuwe songo omnyama ngiyaxolisa kuwe people's lawyer ngiyaxolisa na kuwe Mr Mabuza ngixolisa on behalf of lamaswati siyathi lokuthi siyanishaya futhi niyasisita uyathi mshana angihambe ngoba ngidawuze ngikhale la kule live kodwa nje maswati lamahle konke lo lokhulunyiwe akusilo liqiniswa ngathi ngisilipage mina ngoba lipage kube ngilithengisile mshana nyalo nje kuba wena kwelihleko kwakho ngathi usilihleko lani ngathi ihleko le yabo mphakatha shokuthi bekuyoba wese ke ngoba ngidaba ngidla kahle ngoba phela mhlana sengithengisele lipage ukuthi wena awusangeni live phela busuthi abolo wena mthombo uthi ngibulele manje buwele man yathi before siphume man yathi kunalenye lecomrade lana lebeli man njalo before ungena lapha ngigcine ngikhuluma ngithi mina ngine advice for us okay ya ngoba le team liphuma le kuye donke mina ke maswathi lamahle le ma solidarity force angifuni kuyikhuluma angiyathi angibathi ma solidarity force we don't talk they don't call me they don't I think they don't even have my number nangabe ikhona bangayithola ku Facebook ngoba ikhona but I advice yami comrade Ras ukuthi uyathi my leader siyathandzana mina nawe futhi asilwe mina nawe siya communicate I advice yami my leader ithi ngelithandvo futhi nabo bak understand labaholi thola umuntu lotakumane njela i-voice of the people because you know you are busy. Get a person who will manage the page and netindzaba tidlule kuye abe nguye editor while wena ubusy because letinto letvelako la nguwe sine sonke sibuka wena sathi ukuthi akusuwe ngimi nje lo watiko ukuthi akusuwe ngoba naku mina vele nginayi access i-voice of the people ngi-admin lapha mshana sho ukuthi kube bengifuna bengidayidelete nale post le kodwa ngithi phela ke ngitrende kancane uyathi labanye bathini bathi kwaZulu stawuveta nesithombe sakho nje bona baqala ukuthi bayangishaya ngathi kuyiproblem mina phela mshana ukuthi ngingaveti isithombe sami nakhona nje ukuthi ngisivele mina ngumuntu wamoya mshana hayi ukuthi bengibalekela ukuthi ngijanjani ithi uthelo moya uyaphela mina ngizulu wa prophet bo Joshua bantu lebe ngilo uyathi mshana ngiyathi ngiyakhumbula yathi ukuthi phela kwemuntu Joshua libekamthemba ngimi sekenyolo sengidothengisa ngale struggle ngithenjwa bo prophet bebe bafunwa iregime nebukhulu bayo sengidothengisa hayi masatla bathi asenikhumbule sibuya phi thine nani nokuthi niyengwe nje ipost nayo lephumile kodwa I still demand the apology from Ras leli comrade lelibhalile lapha mina ngidalishayela engikhulumisane nalo liyathi nalo futhi liheva futhi ngicaka ukuthi nalo selijabulile utsangalibali igaba la bathi bengicabanga lenye info malume yabona while usachubeka nekuthi uadvise ucomrade Ras yabona lokuthi ke comrade Ras mangabe impela akakwati kusho kwakhe yonke lento lendakala la akavele kulamaswati achaze lokuthi yena info lenje akahlangani naye ya Ras mshana mhlambe right like Berlin ngidayibeka njalo sengisho la ekubhaleni akayibhale Ras akuchaze lokuthi yena yini la yatiko nalanga yathi ngoba nyalo
it's like ngathi sifuna inyalithi emgcomeni. Yeah. Kanti futhi nalabo mshana. Wayeliqiniso unalo. Yeah, no Rasi ngiyathi uthi my leader ulalele utawubhala ngiyathi my leader. Mhlambe kulabo labo ukuthi yahazulu sohle ngathi indzaba ungaphitsi ukusho lokho. Ngaphiza uthi mina ngibhale ngabobhabula ngibhale mina ngebaholi baholi lengathi uthi sinabo ku strike nangabe wena ufuna ukuthi ubhale ngabobhabula bhala wena mangaphiza uthi mina noma ngangumholi bani noma ngase ngigomya yona president wami noma ngase ngipresident 11 ungaphiza uthi mina expose I want to asingathengani ukuthi sizonde bantu sizondisana bantu mangabe ukuthi unema personal issues nebantu deal with those personal issues ungamfaki izulu ungifaka ukuthi nami sengibhala ngabobhabuli kanjani ngathini ngabobhabuli mshana mina uyayibona ndwele cause nakhona abantu ababhala ngabobhabuli ku right kwanele lokho abaqhubeke babhale but mina bangangifaki kunjalo yeah ngiloko nje maswatla mahle Nkosi yami angateli lapha ukuthi ngidodi defender langabe ukhona lathi yena utawu yeah sulungene bathini what evidence akabuye nale what evidence la ato ibeka uthi yabona Zulu lesithombe lesibongela etafuleni elikhulu utosayina unabobhabuli tosayina nayi hard copy yale uyabo manje ya bathi ngibavela abhlungu yathi mishana ngibavela abhlungu labaholi lesikhani siyo support ama MP lapha eMbabane High Court labaholi labo labathukako namhla bekungibo mshana labathenga kudla lapha kudliwe babhadala ama transport kuyiwe uyathi bantu basheshe bakodle mshana namuhla sebantu babane nje kusasa ngena naso ngomnyama bathi ya uthengiwe wayefaka emakhaya hawu stop it. Stop it! Mute! Su! Mute! Kunjalo wasatla mahle. Ngoba ngicabanga nalokuthi wena kunesidingo manje ukuthi manje mshalo so lapho uvimba yathi phela siba prophetin uNkulunkulu uveta ukuthi ngiyacabanga mshalo sekuthiwa lamandla langaka lekuwafakile ku Democratic News ngingalali mshana sekudodisekisa nga 40,000 yebani ngoba nje kulokusebenzela ungani I could to pay amasatla mahle siyabonga ngiyathi kusilabanye bebethe bakwatile la labanye bangibita ngemamenemene ukhona nje lomunye lofaka isithombe wathi lo ngizulu yabuka ngiyamzuma lo Zulu ngithi hawu Zulu sewabanje nje kodwa nje akunangiyo maswatla mahle ngiyathi kusilabanye abataba nawo ama data ekulalela le live labanye ngeke babe nayo kodwa nje lesite lami ngilelo maswatla mahle bengisho nje kona lokho lokuthi akusiliqiniso leli kungemanga mina nginayo access labangathi ngiyabathi bonke bo admin be Voice of the People ngiyathi futhi nginalolo obhalele endzaba le ngiyamathi futhi kube ngiyafuna kube ngiyamusho kodwa kusuye Ras ngoba awulwi awukhempini angikhempini ene futhi nako lokuthi ungamvedi hayi ngoba kukhona lokuncengako ukuthi angincengi lutho mshona ezencenga nethi ngoba phela kumachora kwethu kuhlukile mshana lokuthi utawugela khaya yelena konhle kodwa nje baswatla mahle mina ngiyanicela futhi ngiyanicela nani nini leni tfuka lama comrade asentibute ukuthi kusolva ini lokho exactly asentibute kusiloko kusolva ini ngoba kulimata le struggle kuyasilima thina sesidudane kakhulu asengimtshela maswatla mahle ngingathi ukuthi ubhayi sidudane kakhulu phela azemkhulu waloko kanjani isangababuyiseli boThemba Masuku yes azangababuyiseli bo prime minister bo Cleopas kuthi uyathi ukuthi kunasuku olukhulu olusondele ngoba kuthi laba kusatha ufuna babutwe yena utawuvika ngabathi bekangekho manje njengoba sesifutane somaswati lokhu kufanele kwenteka kodwa kubowathi ukuthi lokhu nje dimvudlana letinisela le democracy khona okusayo mina ngiyacela maswati lamathi usina wenda into ukhumbule ukuthi kodwa lokhu kusita kuphi le struggle yes
nje ngikhomenta ngithi ngithuka ebobhabulu kusita kuphi le struggle futhi mshana ngifuna ngiyathi ukuthi ngilomncane futhi ivoice yami ifishane ngifuna ngena kubo bonke baholi labangabalwa kule top 3 ngithi baholi kusasa kungani namuhla kubalwa laba kusasa kungani inhlaba nina ningabithi i-press conference emshana ngicela ukukuniketa nako futhi uyakhumbula ukuthi kune boxback lesithi kune boxback what le boxback leyo yasponsorisha ngibo laba comrade lesithi namhla siyawathuka lapha cabanga imali lengaka gibelisa abantu ukuthi bafikele uphinze ubabhukhele netinzawo tekulala emshana ubanike nekudla egcineni sebatothi yo esemene what bazathi amahle yonke into lesiyendako asibukeni ukuthi le struggle kuyasita inoma sesilwazo nangabe ukhona umholi lo wrong mshana mina ngithi akafihlwe ngithi akube nebantu kuphela ngendlela lefanele laba reportelwako kube ngibo laba ithecklishako dani ukuthi sithathe ama live buka nje kufa kwathulani Maseko manje sebakuthatha bakunika ama comrade dani ene uyathi ukuthi lokufa kwa comrade Maseko nabakuchaza mshana yes bathi lapha lo mlebe kadubula is a well trained person ngoba akakafuniseli lapha uvele waconza khona wavele waqetha ngacomrade thula nalala mdubule khona uyabona ukuthi yabona this person lokho umsebenzi wama missionaries but sesithatha lo msebenzi wama missionaries sithine ma comrade labulelela no maswatla mahle we can do better than this. We can really do better than this. Kuthi njalo every day nakusile kutawu expose umholi bani nakusile kukhulunywa angadeli into ovikela umuntu angisuye ummeli webantu kodwa nje mina ngidonibonisa njengomlosolo ala kule struggle mshana siyabonga amaswatla amahle akukho lokunyendi lebesinako besicelile futhi nebaholi ukuthi singabe bathe kakhulu ngoba sitawusesone lapha ngoba siya consulta mshana lo muntu athi yo consulta bona abobhabula haya nga consult bobhabula mina baholi laba ngifonele nje nyalo bayasho ukuthi haya lo kwaZulu ukubhadlile kubhadlile lo kwaZulu angathi yena ngabe khona ngilahle khona tawufona hayi Zulu you disappointed us. You are really a disappointment. Mbela senkuluma Zulu yathi ngilapha ejele kwa enkuluma silungu lapha ejele kwasikho nini nabo 443 473 manje mina sasahamba mshana asivalelise ngoba ngibencishe ngabuta silethi ngomishi lethi ngaka la ntimbeni wakho kushisa la kangaka dani ingo yini lokuthi uTom Prophet igetsemani hayi siyahamba maswatla mahle siyabonga siyaqhubeka thina ke maswatla mahle asikho political party ngakho nje noma sifaka yipi political party ungasibuthi ukuthi sifakelani le asifakeleni le uke wathi lo munye wena Zulu sokhetha titori labanye angikufake mina ngikhumbula even bozwemathe mfethu bozwemathe kwabangiloko bathi ngasuye yedwa nje zwemathe baningi labantu laba lebe babhakanywa but phinze ubalanze ubalethe la emshana uyathi usakhuluma ngazwemathe kunomunye umuntu lekufuna ukuthi sike sikhulume indaba yazwemathe uyathi ukuthi umuntu sacrifice konke mshana ayohlala ekudzingisweni bese kutovela nje ipost yinye leto shaya lozwemathe nibuyapi nazwemathe mas niyakhumbula yini ukuthi kuze kube nje ukuthi zwemathe bekasebenzisa iplatform yakhe ayasabe mshana bataze bathi uyamvikela vele wena vele udlile Zulu batavele bathi hayi bavele bathumela yena lozwemathe ko deposita le mali yafakela Zulu manje hayi vele njalo phela uDongcwele themsose uyathi phela shayekile manje akumsekula phela bo Christmas manje awusazi post ne1000 yana msweswe kodwa nje kusama asakhohlwa ngalama comrade lawa nale ekhathi emshana kunabantu lababoshiwe etilongweni labashiye imindeni yabo bashiya impilo yabo lenyalo nanoma mkhulu wasibanibana ngathi hayi kusasa baphume labantu angeke bathi usibawucalaphi bagcinephi nedi kuhlanganisa impilo yabo angisakhuluma impilo yemaswato nedi impilo yabo emndeni yabo
for the sake of Maswati. Mshana Asinabakhohlwa. Mshana yathi ungivisa abhlungu ngoba silwa kangaka kunebantu labala ku exile. Abanambile umshana bashima indeni yabo abanambile sino manje silwa sodwa kunekuthi ngabe silwa nemgcilati kahle kahle bantu kufuna babuyele ekhaya mshana uyathi regime izihlekisa ngathi ize ithi baze bangena boncamiso former EFF uthi ya ababuye ekhaya laba bahleleleni ngenxa yokuthi silwa sodwa mshana into lebekufuna siyayenda njalo bekufuna ngasibita lenye iboxback siyohlomisana sima comrade ma leaders ayohloma siyayithinga iboxback siyayithinga iboxback siyayithinga iboxback lenye ma leaders ngiyacela ma leaders asibiteni iboxback lenye siyohlomisana yo siyekeleni bekuphokulwa sodwa phela mshana vele na ungendi kufana nani lapha eJericho na uphokuya lapha ungendi lutho lesonveni uyawugcine uhleba lapha esonveni uthi as a useless as a church ngoba kude lokwendawo but now uyafika lapha esonveni ube active utawubabetha ngesikhathi sekubahleba abantu ngoba ubusy vele. So siyayicela iboxback lenye mshana akuhlalwe phasi ma leaders akuhlalwe phasi kutosetshenzwa ngoba lento leyentekako manje is really killing the struggle uze uthi lo munye uyathi ngathi bekungcono eGibhithe kunaloku lesekwenteka la isukaphi lena ukuthi siphothi thina expose kanzi lento ukufuna ngasi nebaholi abahlalela lokho ukuthi struggle nje babona lokho expose ayi mshana sambi hayi sepapai uyathi kunalenye livesi lapha eBhayibhelini likhuluma ngekuthi kunalo wafike wahlanyela inhlanyelo lo mnye wafike wahlanyela nelikhula wathi mafika kusasa mnikati wesivanza uthola ukuthi sekunelikhula lapha kuhlangene naloku lokumelile athi manje wathi hayi kuyekele kukhule nelikhula la ngoba nyawuthi uyakuhlakula uhlakule nalamabele manje kuyekele kukhule nalelikhula lakho ukuthi awuthi isikhathi sekukhulile konke sekuyahlukaniseka kusiloku mabele lokulikhulu ngoba liqiniso mshana liqiniso ligcine litawuvela manje liqiniso linesikhathi salo mshana sekutivela liqiniso alifuna uzulifostele awulisekeli njengemanga kuthi namhla ushala amanga lawo uyawasekela mawuhamba ujika lapha sekatshekile futhi sophinza utowasekela njalo liqiniso hayi maswathi lamahle liqiniso nawo lathi futhi ngilo liqiniso letana khulula sineke hayi sesishaya siyaqitha lemshana boxback boxback akuthi uphayi marora